Angibingelele egameni likaJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngokusigcina nokusipha lolu suku lanamhlanje, ayi ngoba sihlakaniphile, ayi ngoba kukhona okungcono esikwenzile, kodwa kuwumusa wakhe nje bafethu ukuthi sibe ingxenye yosuku. And kubalekile bazalwane ukuthi lokho sikubonge nje bafethu kukodwa nje, ngaphandle kokuthi uzothola imoto, ngaphandle kokuthi uzothola imali, ngaphandle kokuthi kuze kulungiseke isimo obhekene nazo. For the fact that you have waken up this day, it means something. Kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona inhloso nenjongo anayo ngempilo yakho. Siyambonga uNkulunkulu bafethu, it's been a long time. Sangikhona bafethu, I am back without wasting of any time. Bafethu Romans chapter number 8 zofunda verse number 28 yena yedwa. Romans 8 verse number 28 kufundeka kanjena-ke egameni likaJesu. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Angiphinde bazalwane, siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Inkosi bafethu ibusise ukufundwa kwezwi layo egameni likaJesu. Lithi leli lizwi bafethu lento siyiqageli, lento bafethu akusiki into esiyicabangelayo, kodwa lento lena uthi uNkulunkulu into lena esiyaziyo. Ngamanye amazwi noma ngabe kuthiwa beungayazi, kodwa uthi uNkulunkulu qala-ke namhlanje uyazi lento yokuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke okwenzakalayo, zonke izinto ohlangabezana nazo, zonke izinto ozenzayo kwawena, uNkulunkulu has a tendency yokuthi akuguqule lokho, noma ngabe kubi, noma ngabe kuzwakala kunzima, noma ngabe ukuhluleka. Uthi uNkulunkulu konke lokho uyakuthatha yena bese kuhlanganisa bese kukhipha imiphumela ethi lokho kusebenzelana kube ngokuhle. Ngamanye amazwi umsebenzi wazo zonke lezi zinto, noma ngabe ubheke kwi-south omunye ubheke kwi-north, noma ngabe ubheke eceleni omunye ubheke ngapha, kodwa uthi uNkulunkulu mangabe sewuhlanganisa kusebenzelana kube ngokuhle. Izimo zakho mfethu odlula kuzo, lezo zimo uthi uNkulunkulu zisebenzelana kube ngokuhle. Mhlawumbe khona isimo odlula kuso namhlanje, kunezinto ezingahambi kahle, ama-finances wakho awahambi kahle, emzimbeni kunesimo esixakile, kunesifo esidlala ngawe, kunezinto ezingenzeki. Uthi uNkulunkulu amkwazise namhlanje ngikutshele mfowethu mntakababa ukuthi konke lokho masekubekwe ezandleni zikaNkulunkulu kusebenzelana kube ngokuhle. Uthi uNkulunkulu kodwa-ke akusebenzeli noma ubani, kusebenzela laba ababiziweyo ngecebo lakhe. Ayi bafethu lalela ngikutshela namhlanje ngikusize ukuthi abanjani ababiziweyo ngecebo lakhe. Hayi bafethu laba ababiziweyo ngecebo lakhe yilaba bathi bonke abamamukela wabapha amandla. Ngamanye amazwi lento yokubizwa ngecebo lakhe ilele kutheni wena, have you received him? Lento yokubizwa ngecebo lakhe ilele ekubambisane naye uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ezokubiza ngecebo lakhe, ukubiza ngecebo lakhe because you have agreed, wena ovumile. Ngoba kuyenzeka abanye ababize bafethu kodwa bese beshaya iy'thupha, kuyenzeka ukuthi abanye ababize bangalizwa iphimbo lakhe, kodwa laba kababizile uthi uNkulunkulu uyababiza abantu ababize ngecebo lakhe. Ngamanye amazwi uma usufikile kuye kufanele u-understand ukuthi awufikanga kuye nje kuphela, kodwa ufike uze ecebeni lakhe. You have come to his purpose, you have come to his divine purpose. Uzele ukuzofeza umsebenzi wakhe, uzele ukuzofeza lokhu uNkulunkulu akubizele kona. Uthi-ke uNkulunkulu labo bantu, that kind of people, that kind of nation, labo bantu labo noma ngabe yini eyakwenzeka kubo, God is going to change that for his good. uNkulunkulu uzokushintsha lokho akushintshele okuhle kwakhe, ngoba unguNkulunkulu wezinto ezinhle. Mangabe dala umhlaba wathi konke kuhle, mayesefika kithi wathi sekukuhle kakhulu, ngoba uNkulunkulu wezinto ezinhle. Kwasekuqaleni injongo yakhe kwawukuthi sibe bahle, kwenzeka izinto ezinhle, sithole okuhle. Zonke lezi zinye izinto zeza ngesitha, zeza ngoSathane, kodwa-ke uNkulunkulu uthi noma sezikhona lezo zinto, yena uyaziguqula zisebenzelane, zibambisane kube ngokuhle. Kodwa kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe, kulabo abamthandayo uNkulunkulu, laba abathanda uNkulunkulu bafowethu, ibona uNkulunkulu athi uma izinto zibehlela uyakubamba uNkulunkulu konke bese kusebenzelana kube ngokuhle. May God bless you bafethu. uNkulunkulu makahambe nani, nazi ukuthi nothing happens uNkulunkulu engekho. Lokho kwenzakalayo njengamanje kuwe, leso simo ongene kuso, God is there. May God bless you. Have a wonderful day in the name of Jesus. Amen.